Goma isaha n'isaha ishobora kuba tombe. Ni update zikomeye z'urugamba, ni update zigaragaza isura y'imirwano ikomeje kugaragara ku butaka bwa leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubuzima busa naho bwahagaze, indege zikomeje kugenda zimica imitutu mu birindiro by'umutwe wa M23. Mu kwiregura n'isoni nyinshi n'ikimwaro, M23 Oscar Barinda asohoye itangazo rivuga ko FARDC, ingabo z'u Burundi, Wazalendo n'abafatanyabikorwa babo ngo bongeye kugaba ibitero bikomeye mu mujyi wa Goma, ndetse ngo bari kugaba ibitero bakoresheje drone ndetse n'indege zitazwi, cyane cyane indege FARDC yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ibanga rikomeye. Ibyo rero byabaye ikibazo gikomeye, aho impande zombi zongeye kuvuga ko iyi mirwano iri kubera ku butaka bwa leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora guteza ikibazo gikomeye uyu mutwe wa M23, aho Perezida Felix Antoine Tshisekedi yatangatanze impande zose ashaka gukura izi ngabo za M23 ku butaka bwa leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma wababaje bikomeye uyu mutwe wa M23. Hiyongeraho urundi rupfu rwa General Gace, uyu usanzwe avugira M23 mu bikorwa by'ubutabazi mu bihugu mpuzamahanga, nawe akaba yamaze guhitanwa. Ni inkuru imaze igihe, ndetse aka kanya hakaba n'abandi bajenerali babiri M23 bagize ibanga bamaze guhitanwa. Ibi nabyo rero biragenda bishyira igitutu gikomeye ku bikomeje n'ubundi kugenda bibera hano ku butaka bwa leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru mugenzi wacu dukorana ku bijyanye n'urugamba yagize icyo atangaza, ndetse avuga ko ubuzima bw'abanyekongo cyane cyane mu mujyi wa Goma usa naho bugiye guhagarara kubera ibitero bikomeye bikomeje kugabwa, ndetse ubuzima bwabo bukaba bukomeje kugenda bugaragaza ko iyi mirwano ikomeje kugenda iba imirwano. Benshi rero batangiye kuvuga bati ubu nibwo urugamba rwaza, aho Perezida Felix Antoine Tshisekedi yagose impande zose. Ndetse tusoza turagaruka kuri Irani ndetse na Israeli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo ngusaba cya mbere ni ugukanda sabone, ukibuka n'akazogera ka mbere, ubundi ukajya ubana natwe muri update zitandukanye ku mutekano, diplomasi ndetse na politike, dore ko urugamba ari rwinshi rukomeje kubera mu isi muri rusange, ndetse turareba ingaruka ziri guteza izi ntambara, cyane cyane izi ntambara ziri guteza izihe ngaruka ku bijyanye n'ubukungu ndetse n'ibindi mu bihugu bya Afurika, byose turabigarukaho. Indege zirakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, benshi bati FARDC noneho yaje yambariye urugamba yiteguye kwigarurira ibice bitandukanye byo M23 yagiye ifata. Ni nyuma yuko turagaruka mu bice bitandukanye byongeye kumvikanamo imirwano. Mbere yuko mpamagara mugenzi wanjye, munyemerere munkandire sabone, mwibuke kazogera ka mbere, ubundi tujye twibanira gatanu ku kandi kubikomeje kugenda bivugwa, ndetse ubu wa mbere ku makuru tugenda tukugezaho. Nyagasana kumpera umugisha kandi ukomeze unogerwe n'ibiganiro dukomeje kugenda tukugezaho. Ni byinshi tugiye kugarukaho rero, aho FCM 23 yashinje ihuriro ry'ingabo za FARDC cyangwa se Kinshasa kwibasira abaturage bo muri Minembwe. Ni nyuma yuko FCM 23 yasubije abasirikare ba FARDC yafatiye ku rugamba, nyuma yo kumva ko FARDC yatangiye kwataka M23 mu birindiro byayo byose kugira ngo irekure abasirikare yafashe. Ni nyuma yuko FARDC yatangaje ko itateze namba kuzarekura abasirikare b'imbohe yafatiye ku ruhande rwa M23. Byanyuze muri Patrick Muyaya atangaza amakuru agira ati nta na rimwe tuzigera turekura abasirikare b'umutwe wa M23 kereka niwemera kuva mu bice wagiye ufata. Ariko ubwoba bwabo bwatumye bo batakaza ibice by'ingenzi, ndetse barekura abasirikare bacu muri Mikenke. Kandi ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo basubije inyuma ingabo zatwirwaneho zifatanyije na M23. Turagaruka no muri FCM 23 na FARDC bongeye kurwana hafi y'umujyi wa Goma, nubwo hari agahenge, ariko ako gahenge ntikigeze kubahirizwa. Bwana umunyamakuru, ibi turabishyira kuri nde? Aka gahenge kishwe nande? Yego bwana munyamakuru, ngira ngo ibintu byakomeje guhindura isura no mu mujyi wa Goma, kuko aka kanya tuvugana agahenge kashyizweho kakomeje kurengwa, kuko muri kano kanya indege ziri gucaho, indege zikomeje kwekeza imitutu cyane cyane ku birindiro by'ingabo za M23, kuko unguba hondi indege ziri kuduca hejuru zizwi nka rokobuteri zongeye kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Urumva ko ingabo za M23 zongeye gukubitwa inshuro n'ingabo za
FARDC nyuma ya drone ngira ngo abantu benshi bari bamenyereza drone nyinshi zikomeje kugenda zirasa ibibombe mu baturage, ariko ubu ngubu tuvugana ndimo ndazirebera bwana munyamakuru, ziri guca hafi y'ikibuga mpuzamahanga cya Goma, ndetse zirasa bikomeye mu birindiro by'ingabo za M23. rero bwana munyamakuru n'ubundi abaturage bo ni benshi bakomeje kugenda bava mu duce imirwano iri kugenda iberamo, ngira ngo ibi bikorwa n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara haruguru, bikomeje kugenda bisagarira cyane cyane ku baturage. urumva ko rero ngira ngo amashusho nagiye nyakoherereza menshi agiye atandukanye agenda bigaragaza, ngira ngo nagenda nabifata ibikorwa biri kugenda bihabera abaturage bo ni benshi bakomeje kushwirage bahunga, kuko mu mujyi wa Goma yongeye kugaragara imirwano cyane cyane ishyira habi ingabo za M23, kuko ubu ngubu tuvugana muri aka kanya indege za drone, indege za rokobuteri nk'uko ndi kuzikubwira zikomeje kurasa bikomeye. ngira ngo bwana munyamakuru ingabo za M23 ziri guhura n'akaga katoroshye, ndetse zikomeje gukubitwa inshuro. muri aka kanya tuvugana ikibuga cy'indege cya Goma kikaba kimaze kugotwa n'ingabo za FARDC, ariko hongeye kugaragara bwana munyamakuru ingabo za Tanzania. abaturage bo ni benshi bakomeje kwishimira izi ngabo mu duce ziri kugenda zitambukamo, bari kwigarura uduce byoroshye. ngira ngo bwana munyamakuru ni ishusho nziza iri kugenda igaragara ku ruhande rwa FARDC, ariko ngira ngo bwana munyamakuru n'ubundi ni ugutsindwa gukomeye kw'izi ngabo za M23. nk'uko n'ubundi wari wanyakuye umbwira ati indege zimeze nabi cyane, abasirikare ba M23 bari guhunga bahungira mu bice bitandukanye bitarimo imirwano. ni imirwano ikomeye yongeye kubura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ihuriro rya Alliance Fleuve du Congo cyangwa se FCM23 rihanganye bikomeye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ku bufatanye n'imitwe yitwaje intwaro izwi nka Wazalendo na FDLR muri parike ya Virunga mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. amakuru aturuka ku rugamba, ku ruturutu rw'urugamba, ndetse no ku baturage ndetse no mu nzego z'umutekano muri ako gace avuga ko iyi mirwano yatangiye ku wa gatandatu tariki ya 7 z'ukwa 2023 kugeza kuri iyi tariki turiho aka kanya tariki ya 9 z'ukwa 2026 mu gace ka Rugari, by'umwihariko hafi ya Kanombe muri teritwari ya Rucuru. nyuma y'amasaha make rero iyi mirwano yaje gukwira no mu bice bya Mutaho muri teritwari ya Nyiragongo, agace kegereye umujyi wa Goma. twavuga ko none ubu ngubu ibyaba bigiye kuba ku ngabo z'umutwe wa M23 ari byinshi kandi bigomba kuyisiga iheru nk'uko n'abandi benshi bakomeza kugenda babivuga. kuva mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 8 z'ukwa 3 2026 abaturage batuye mu majyaruguru y'umujyi wa Goma batangaje ko bumvisha urusaku rukomeye rw'amasasu arimo y'ibunda nto n'iziremereye aturuka mu gace ka parike ya Virunga. ibi byateje impungenge n'ubwoba mu baturage, cyane cyane abatuye mu duce twegereye aho iyi mirwano iri kubera. amakuru aturuka mu nzego z'umutekano agaragaza ko iyi mirwano ishobora kuba ifitanye isano n'urugendo rwa bamwe mu basirikare ba FCM23 bari bavuye muri teritwari ya Rucuru bagana muri Masisi. izo ngabo ngo zaje gucakirana n'ingabo za FARDC hamwe n'abarwanyi ba Wazalendo na FDLR mu ishyamba rya parike ya Virunga, bituma havuka imirwano ikomeye hagati y'impande zombi. iyi mirwano kandi yahungabanyije cyane urujya n'uruza ku muhanda munini uhuza Goma na Rucuru, umuhanda ufite akamaro kanini mu buhahirane, mu gutwara abantu n'ibintu, ndetse no mu kugeza ibiribwa n'ibikoresho bitandukanye ku baturage mu mujyi wa Goma n'utundi duce two muri Kivu y'Amajyaruguru. kimwe cyo FCM23 byarangiye ikubiswe bikomeye nyuma cyane, ndetse bayisubiza inyuma cyane nyuma y'uko ngo yari ku avance ijya imbere, ariko bayikoreho operation militaire cyangwa se operation yo gutatamura. parike ya Virunga rero imwe muri parike za kera kandi zizwi cyane muri Afurika, imaze igihe kinini
ahanini ihindutse ahantu habera imirwano hagati y'imitwe itandukanye yitwaje intwaro, nubwo ari agace kegerewe kugera uduce dukikijwe n'inyamaswa zirimo ingagi zo mu misozi. Imyaka myinshi ishize imaze kuba ubuhungiro bw'imitwe yitwaje intwaro itandukanye ikorera muri aka karere. Mu by'ukuri urumva ko parike ya Virunga itakiri ya parike n'ubundi abantu benshi bamenyaga nk'iy'inyamaswa, ahubwo izo nyamaswa bagiye bazikuramo. Rero ihuriro rya M23 n'umutwe wa politike, ni umutwe wa politike n'igisirikare ugizwe n'imitwe itandukanye irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Ku rundi ruhande Wazalendo ni izina rihabwa imitwe myinshi y'abarwanyi bavuga ko barwanira kurinda igihugu no kurwanya imitwe yitwaje intwaro y'abanyamahanga cyangwa irwanya leta ya Kongo. Mu by'ukuri urumva ko bo bafite icyo barwana, kandi mu by'ukuri benshi bavuga ko cyumvikana kuko bararwanya imitwe irwanya leta ya Kongo kandi bashyigikiye Kongo. Mu myaka ishize rero akarere ka Rucuru na Nyiragongo na Masisi kabaye indiri y'imirwano ikomeye hagati y'imitwe yitwaje intwaro, ingabo za leta ya Kongo ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera muri aka gace. Iyi mirwano ibaye mu gihe hari hashize ibyumweru bike hatangajwe agahenge mu mirwano mu burasirazuba bwa Kongo ku wa 18 z'ukwa 2026. Hari hatangajwe gahunda yo guhagarika imirwano mu rwego rwo kugabanya ubukana bw'intambara hagati y'impande zombi, impande zitandukanye zirerwa n'iki kibazo ndetse n'akarere muri rusange. Cyakora amakuru aturuka mu baturage n'inzego z'umutekano agaragaza ko nubwo hatangajwe agahenge, ibikorwa bya gisirikare bikomeje kugaragara mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyaruguru, aho imitwe itandukanye ikomeje kugerageza kwigarurira ibice by'ingenzi by'aka karere. Abasesenguzi b'ibibazo by'umutekano mu karere bavuga ko imirwano ikomeje kugaragara hafi ya Goma ishobora kongera gutuma umutekano uhungabana muri aka gace gafite abaturage benshi kandi gafite akamaro kanini mu bukungu no mu bikorwa by'ubutabazi ku mpunzi ziri mu nkambi zitandukanye. Mu gihe imirwano ikomeje, abaturage batuye hafi ya parike ya Virunga bakomeje gusaba ko habaho ingamba zihamye zo guhagarika intambara kugira ngo ubuzima bwabo n'umutekano w'akarere byongere gusubira mu buryo. Ibyo byose kandi biravugwa, benshi bavuga ko witwa Kayumba Nyamwasa nawe ari umwe mu bakandida biteguye kujya biteguye kuza gufasha icyo twakwita Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu kurwanya iyi mitwe yitwaje intwaro irimo M23 na twirwaneho. Ibi bintu urabona gute bwana munyamakuru? Yego bwana munyamakuru, ngira ngo n'ubundi nk'uko bivuze, kuko ngo tubwana ndi ku kibuga cy'imirwano hafi y'ikibuga cy'indege cya Goma muri kano kanya. nk'uko bivuze, ingabo za Wazalendo nk'uko bivuze zikomeje gutambuka, n'ubwo baracyakomeje kugenda ari benshi. ngira ngo yaba mu nzira y'ubutaka, ikirere, hose hari kugaragara ingabo za FARDC zikomeje akazi katoroshye, kuko ubu ngubu tubwana indege yaba za drone yaba indege za rokobuteri zongeye kugaragara bwana munyamakuru. ngira ngo abaturage benshi bagiye bashinja leta gukoresha indege za drone ngo zikarasa mu bikorwa remezo by'abaturage. ubu bamanuye indege za karabutaka, ndetse bwana munyamakuru ni indege yongeye kugaragara ku kirere cya Goma. ubona ko n'ubundi ingabo za M23 zamaze gukurwa mu birindiro byazo, ndetse muri aka kanya ingabo za Wazalendo nizo zikomeje kwinjira mu duce dukomeje kugenda dufatwa. urumva ko bwana munyamakuru ndimo ndabireba, ingabo za M23 muri aka kanya tuvugana, ingabo za M23 zongeye guta igifaru kimaze gufatwa n'ingabo za Wazalendo ndetse n'ingabo za FARDC. ngira ngo bwana munyamakuru muri kano kanya turi kuvugana, imihanda irafunze hafi y'ikibuga cy'indege, ndetse urabona ko nta kindi kigaragara, ni amakamyo y'ingabo z'u Burundi akomeje gutambutsa intwaro cyane cyane binjira mu mujyi wa Goma, kuko uyu mujyi ingabo za M23 zikomeje kugenda zirekura uduce tuwugize. urumva ko rero n'ubundi ingabo za FARDC kubera urugamba uko ndubona n'amaso yanjye, ndetse n'abaturage
twagiye tuganira nabo bakomeje kugenda bagaragaza ko igihe gito amahoro n'umutekano biri buze kuba bigaragara, kuko ingabo za FARDC uduce ziri kugenda zifata hari kugenda hagaragaramo amahoro n'umutekano kurusha uko intambara ikomeje kugenda igaragara. Ubu rero muri aka kanya ishusho ihari, abaturage bakomeje guhunga cyane cyane ngira ngo guhera ku saa 11 za mu gitondo ubwo urugamba rwambikanaga, ngira ngo hakomeje kugenda humvikana urusaku rw'imbunda nini ndetse n'intoya. Ibyo rero bwana munyamakuru, noneho muri kano kanya turi kuvugana urugamba rugeze mu mahina, reka mvuge gutyo, kuko hari gukoreshwa indege n'ubu ngubu ziri gutambuka bwana munyamakuru, indege za rokobuteri bwana munyamakuru na drone zikomeje akazi ngo amashusho nkomeje kugenda nyafata bwana munyamakuru ndatumye koherereza abaturage. Ubwoba ni bwinshi bw'ibikorwa biri kubera ahangaha, ndetse ingabo za M23 zo zikomeje kugenda zikubitwa inshuro, kuko ubu ngubu tuvugana ikibuga cy'indege kiri kugenzurwa n'ingabo za FARDC, hari kugwa ko butera menshi azanye abasirikare ku rugamba b'abarundi. Ngira ngo rero ibintu byakomeje kugenda bihindura isura bwana munyamakuru hano mu mujyi wa Goma. Yego, urumva ko ari ibintu bikomeye, kuko n'undi wanyakuye umbwira uti urugamba rusa n'urwongeye kuba urugamba, ubuzima bw'abaturage nabwo bushobora kuba bugiye kujya mu kaga, cyane cyane muri umujyi wa Goma. Impungenge zo ni zose nk'uko twagiye tubisoma, ni inkuru yagiye igaragara ahantu henshi. Ibintu bishobora kuba byahinduye isura mu by'ukuri ku bikomeje n'undi kugenda bivuga. Ibi byo turabifata gute bwana munyamakuru? Isura ntaguciye mu ijambo ryo yahindutse, kuko ngubu tuvugana abaturage bo basabwe kujya mu duce tutari kuberamo imirwano, kuko ingabo za FARDC zikomeje akazi katoroshye ko gutabara abaturage. Ariko ubu ngubu tuvugana amazu akomeje gusenywa, ndetse hafi y'umujyi wa Goma nta kintu kiri kuhagaragara n'umuriro ndetse n'umwotsi mwinshi w'ahantu hakomeje kugenda hatwikwa, kuko ingabo za M23 zaziwe, reka mvuge gutyo, zikomeje gukubitwa inshuro. Turimo turazibona bwana munyamakuru zihunga runo rugamba, ndetse imodoka zikomeje gutunda imirambo y'ingabo za M23 zikomeje kugwa ku rugamba. Zo ni nyinshi, ni benshi bakomeje kugenda bagwa ku rugamba. Nyango murabizi neza ko ingabo za M23 tuno duce tugize umujyi wa Goma niho basanzwe batuye ari benshi. Nyango murabizi neza ko ku mirongo y'imbere ku rugamba haba hagaragara abajenerali bagiye batandukanye, cyane cyane bakorera mu mujyi wa Goma. Ibyo rero byahinduye isura, kuko muri aka kanya bari gukubitwa inshuro, ibisasu ni byinshi, umuhanda wafunzwe nk'uko nabikubwiye bwana munyamakuru. Ibintu rero bikomeje kugenda bizamba. Ku ruhande rwa M23 bakomeje gukubitwa inshuro. Ngira ngo muri kano kanya ingabo zo ziracyakomeza gutambuka zaba zarendo bwana munyamakuru. Tuve mu mujyi wa Goma hakomeje kubera ibitero, ndetse isaha twushaka kumva inkuru itunguranye, inkuru ishobora kuba incamugongo kuri M23 itakajwe mu mujyi, kuko hari kubera isibaniro ritigeze ribaho mu bice bitandukanye. Twerekeza muri Minembwe tugana no ku musozo. Minembwe ho twavuga ko ari ihe shusho ihari aka kanya. Yego bwana munyamakuru, Minembwe ngira ngo murabizi neza ko ari agace gakomeje kubamo imirwano simusiga. Muri Minembwe muri kano kanya turi kuvugana, imirwano yatangiye ku saa 9 za nimugoroba. Imirwano rero nayo ikaba ikomeje kugenda ihuza ingabo za M23 ndetse n'ingabo za Wazalendo. Muri aka kanya tuvugana ingabo za M23 zashyizwe cyane cyane ku iherezo, kuko zakomeje kuhungira mu misozi miremire ya Karingi. Urumva ko rero bwana munyamakuru n'ubundi bakomeje gukubitwa, cyane cyane bakuwe mu duce tugiye dutandukanye twa Muriza, ndetse n'uduce twakomeje kugenda tugaragaramo zino ngabo za M23. Wajya mu duce rero tugize Minembwe n'ubundi izi ngabo za M23 wasangaga hari ibisigisigi byazo, ndetse zaranze kuva ku izima. Ariko muri kano kanya imirwano yazindutse iba n'ubundi ikomeje kugenda ituma abana basirikare ba M23 bava mu duce tugiye dutandukanye, bongera no kugaragaza isura itari nziza, reka mvuge gutyo, kuko bwana munyamakuru ibyabereye cyane cyane mu duce dutuwe n'abaturage, mu duce tugiye dutandukanye Karenge, hagaragaye ubwicanyi bwagiye bukorerwa abaturage ndetse no gutwikirwa amazu. Urumva ko ari ibikorwa by'urugomo bwana munyamakuru.
yego n'ibikorwa by'urugomo ndetse n'ahandi henshi hakomeje kumvikana ibikomeje kuvugwa cyane cyane mu mpande zombi. Imirwano irakomeje, ihuriro ry'ingabo za leta rero zafashe ibice bitandukanye muri Karengi. Aka gace ka Karengi tugana ku musozo, hari abasirikare ku mpande zombi baba bahaguye. yego bwana munyamakuru ahangaha amabatayo abiri kandi ku ruhande rwa M23 bamaze kuba bategwa mbushi n'ingabo za FARDC zibamishamo ibisasu, ndetse benshi bakomerekera ku rugamba, kuko ngubu tuvugana muri aka kanya bwana munyamakuru haratangazwa imbohe zigera muri 82 zo ku ruhande rwa M23 ndetse n'ingabo za Twirwaneho. urumva ko rero n'ubundi bwana munyamakuru abatakaje ubuzima bwo bararenga 120 ku rugamba rero bamaze kuba bahagwa ku ruhande rwa M23. urumva ko bakomeje gutakaza n'abasirikare b'ingenzi ku ruhande rwa M23, kandi imibare irakiyongera kuko mu mihanda abasirikare bacyakomeje gupfa, no mu nkengero urabona ko n'ubundi ingabo za M23 zamaze gutsindwa cyane cyane muri Karingi ndetse n'utundi duce dukomeje kugenda tugaragaramo imirwano, cyane cyane muri Minembwe rero n'ubundi yakomeje kugenda igaragaramo ingabo za M23 ndetse n'abanyamurenge benshi bari barahungiye bava mu mujyi wa Uvira. ariko ubu ngubu tuvugana muri aka kanya ibitero shumari bikomeje kuhagabwa, n'ubundi biri gusiga ingabo za M23 zitaye abaturage, ndetse abaturage bakaba bari mu maboko y'ingabo za FARDC kandi bakaba bishimiye ibikorwa izi ngabo ziri gukora. Yego, ndagushimiye cyane. Ubwo tuze kongera gusubira mu zindi update n'ubundi zigaruka ku mirwano, cyane cyane ku bikomeje kugenda bivugwa mu bice bitandukanye. Update nshyashya mugenda muzikurikirana. Ndagushimiye cyane. Urakoze cyane bwana munyamakuru.